الله پاک بخشنده مهربان نام و جان حل قصه نه الله شما را خیر بدم. قصه حضرت سلیمان همشون دوشی خلاص بی. این قصه شروع بگه وجه حضرت عیسی علیه السلام آخری قصه این که سلان بیای که ما وانگیم و آئی هم که خلاص بیا قصه حضرت سلیمانی حضرت عیسی گیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاکین و بخشنده و مهربان نام. حضرت مریم علیه السلام پیدایش که کجا پیدا بید تو قصه شروع بگیم. وجه بنی اسرائیل خاندان یک شخصی هسته آی نام یا مردی هسته آی نام عمران. بنی اسرائیل خاندان قوم توکا یا نفره یا شخصی هسته آی نام عمرانه. عمران و تمام لوگوالا آیه عمران سرا و عمران لوگوالانی سرا الله تعالی سکی مزنه فضل و کرم بیتا فضل بیتا الله تعالی آها و آیه لوگوالا که بنی اسرائیل چه گروه چی یعنی گچین کتا بیتگم و آچه مزنه عنایت رحمت آنی سرا اللہ تعالی عنایت کتا بیتا شانی سرا. و عمران جنین چوک پیدا کنگ واسطه حامله اوشی. چوک پیدا کنگ واسطه وقتی که آیا علم بیت که منی چوک پیدا بیگی تو آیا گوشت ای منی پروردگار منی این نیت هسته که اگر منی چوک بچکی بی تو گوڑا آیا من تی نظر کنم و اگر منی پروردگار منی این نظر قبول بکن و تا گوشتارو کو مردمی که مردمان که عشق تو مردم و زانو کو گوشتارو کم هسته باشی. وقتی که چوک پیدا بیگ وقت نزدیک تو آیه امید خلافا آیه جنکی بید بچکی نه جنکی پیدا بید. عمران جنکی که دیتی سک باز رنجیده بید که من چی سوچت و چی بود. افسوس گوشگا لگه ای منی پروردگار ترا معلومه که من چی اراده کتا من نیت کتا بیتا که اگر بچکی بی تو تی نظری کنم لیکن هنی ای جنکی پیدا بیتا و اشیا ما چه بکنم چطوری بکنم. پروردگار اوشی آی نام ما مریم میر کتا ما آیا تی حفاظت تو کا تو آئی حفاظت بکن و تو آئی ها
تا و آئی اولادا چه شیطان مکر و فریبا چی ببچه. از حضرت مریم مات و حضرت مریم ماتا چه خبر هسته که ای چونه جنکی و نه سمجھتی و که ای جنکی یعنی چوک پیدایش سرا افسوزی کتگا که ای مبارک شرین جنکی آئی سرا هزاروں شی بچه قربان بوا کہ اللہ تعالی بچ کے نکتا جنکی ہزاروں قربان بوا یعنی بی مریم سرا اللہ تعالی عالم الغیب ہیں آیا معلوم هسته که ای جنکی و چونه جنکی و کیسا چونه مرتبه هستینی و آیا وشی آئی قبول فرمایت اللہ و دربارا و آئی شری سرا پرورش بید. حضرت مریم علیه السلام پرورش آئی حضرت مریم پرورش و زانه واجان رودینک یعنی رودینک چوکانی نه ما بلوچشون رودینک فارسی پرورش بھی اردو ہاں پرورش بھی و مریم ماتا حضرت مریم ماتا چه حضرت مریمی زورت برد مسیتا برد و نظری کد مسیح تو کا وجہ جنگ ہر شخص یہ لوٹت کے یہ جنک پرورشا رو دینگا اوشی منی کنو درو جنگانی وان متا همیشه سرا بحث کنگا تھا جار بحث تھا واد متا آخر کرہ کت وجہ کرہ کشی کت لاٹری دور دا پاکستان اوشن لاٹری ایران اوشن کرہ کشی او مای بلوچی من نسانو ماشی نامی کنن تیواری لاٹری کرہ کشی ایران بلوچ ہما ایران گجی لفظا اور کنا پاکستان بلوچ اردو و سندھی اور کنا میں نے وتی خالصیں بلوچی توکا لاتی برازا ولی ما بازیں اصلا چکا ایران رستم ازم بیتنگی میں کلماتان توکا گرچه پارسی اردو ہو رہے ہیں خالصیں بلوچی نیستم بلا خیر برات سمجھا میں گپا آخر وجہ کرہ کشی کت و لاٹری دور دا کول گپے گا کہ یہ مریم کئی لوگا برودی مزمبی ہمیں وجہ کرہ دور داد کہ کرہ وجہ کب با تو حضرت زکریہ علیہ السلام ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نام درک حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام رشتہ دارا سیادی ہم ہستا و آیا باز خوشی سرا آیا رو دینے کے ذمہ زو و آئی باز شری سرا آئیے پرورش کو و آئی رو دین تھی وقت حضرت مریم علیہ السلام جوان بیت تو حضرت زکریہ علیہ السلام مسجد نزدیک یک حجره هستا آئی واسطہ مخصوص کتگا و اوشی ای حجره توکا اوشی
شب روز حضرت مریم حجره تو کوشی بیتا. وقتی حضرت زکریا علیه السلام آئی ملگ واسط کا تو چارتا بیتی که هر قسم که میوه، هر نمونه میوه آئی گورا هسته. حضرت زکریا سک باز حیران بیتا و یک روچه حضرت زکریا علیه السلام از مریم علیه السلام چه گوشتی وشی ای مریم ای میوه تایی که را کجا چیاد کگن و کیا آرتگن؟ از مریم علیه السلام گوشته ای الله تعالی عنایتی آئی منا عطا کتگن. ای میوه الله تعالی طرفا چی اتکگن و آئی سکین قدرت والای هر کسا بلوٹی بے حساب رزق عطا فرمائنی. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام دعا. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالی سچائیں بندہ و نبی بیتا نبی اسم سچائیں بندہ و بنی اسرائیل واسا سک جلیل القدر نبی بیتا یعنی باز دوست بیتا. و حضرت زکریا علیہ السلام اولاد نبی تا چه اولاد نبی تا زکریا وقت هموشی پیر بیتا و آئی جنین هم پیر بیتا بودی بیتا بلوکه بیتا وقت هم پیروکه بیتا جنینی هم بلوکه بیتا یعنی پیر بیتا. و آیا گوشته از حضرت زکریا علیہ السلام که گیشتر منا خواهش بیتا مگر هنی که حضرت مریم که از مریم کرا هنچی میوه هستن که آنی فصل نیستن بی موسم میوه نظر پیدا گئیں تو یک جوشی آئی دلا پیدا بیتا حضرت زکریا گا کہ اللہ تعالی کے یہ اندازہ مزن قدرت هستن ہنچی قادری و ما پا ہنی تک اولاد اچھے محروم ہوں ہمیں پیما و مریم بے فصل میوہ دانتے ہیں دیکھ تو کا قدرت یا قدرتمند ہے یہ پیما اگر آئی بلوٹی آئی منا یہ وقتا اولاد ہم داد کن تھے. یہ خیال کہ آئی آت حضرت زکریا علیہ السلام دعا واسطہ دست برس کتاں و ای دعای وانت ای دعای گوشت چی گوشت واجمش رب حبلی من لدنک ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعا. ببخشی واجم بسم اللہ نوانت. بسم اللہ الرحمن الرحیم با اللہ پاک و بخشندے مہربان نامہ. رب حبلی من لدنک ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعا. اے منی رب اے منی اللہ منا وتی جناب آچے چه وتی بزرگی آچے و یک پاکیزیں اولاد عنایت بکن. بے شک تو دعا گوشداروں کو
قبول کنو که شی ای الله تعالی، ای منی پروردگار، اگرچه ما پیرمردی بیتگم و منی हड्डां कमज़ोर बीतगा, बदन आज़ा बदन दरो शोल बीतगा, हड्डां कमज़ोर व मनी मीद स्पियत बीतगा, लेकिन तो सख्खें कुदरत वाला ये तरा हिच शक तय कर हिच मुश्किल नहीं, मना उम्मीद है कि तो ये मनी आवाज़ा ज़रूर इश्क़ने व इसी वास्ता कि मन तई नेमगा आवाज़ तरह देगों तवार तरह फिर करेंगों मंजानों के तवार मकुता हिजबर मन दस्त खाली न तर रही, दस्त खाली न भी तो मन दुआ कबूल कने कदी हम न तारतों के 10 खाली भी तुम महरूम वापस न बीतूं, एज बार उसी में महरूम न वापस न बीतूं, हर बार मन दुआ करता तय अल्लाह ताला चवती कुदरत अच्छी मन दुआ कबूल करता वजह नी कबूल करता महरूम मन न करता चो दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब ला तज़रनी फरदां व अंत खैरुल वारिसीन। ऐ अल्लाह तो मना तनहा वाइल मका तो दुरुस्तां ची गेश्तर बेहतर वारसिए मैं वारसे व हमरा ऐ मनी रब मना वती मेरेगा चिरंद वती बराते व कोपकण सरा व थोड़से वती बराते ऐ अल्लाह ऐ मनी रब मना वती मेरेगा चिरंद वती बरात व एदगे मर्दमान बराजात कांची थोड़ सस्ते कि तो मना व मनी थरपाची यक बचके मना अता बिका कि मनी व आल याकूब वारिस भी कि यानी बरात सबका चौकी भी कि आई सको वारिस भी यानी मना वतारो वारिस भी कि महा याकूब चौक नमा सकूं मैं वारिस भी ऐ मनी परवरदिगार आ बचक अंचे ने भी कि तो आया पसंद कने ती पसंदीदाएं भी व तो चाहिए राजी हुए। अल्लाह ताला हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ कबूल फरमात। अल्लाह ताला हमें पैमा वती नेक बंदयानी दुआयां कबूल करते कबूल फरमाइनी। अल्लाह ताला फरमाइत ऐ ज़करिया मन तरा यक बचके तरह बशारत दूं कि आई नाम यहया बीते। ऐ ज़करिया ये नाम थई यानी बचकेगे तई बचको वासा मखसूस बीता इसी अच्छे फेसर हेच बचक ये नाम पैदा न बीता व कसी नाम न बीता ये बचक सखे मदने नेके ने भी
و ایشی آن نبوت رسیدتیں و وتی قومه سردار بی و ای بچک منی یک حکم گواهی هم دانتے و حضرت زکریا علیہ السلام اللہ ایک قدرتی چاره تو دعای کت و گوشتی هنی هم وقتی که بشارت رسه تو حیرت تو کات که من پیرمردی ہوں و منی جنین هم مریض ہیں و مردیں چطور بیتتے ہیں کہ آیا پرچی پدا من جوان بیوں یعنی پدا جوان بیوں من یا من دیگه جنین گروں یا آیا چه من اولاد بیتتے ہیں یا ہمیں جنین اچھے انہیں بیتتے ہیں یا ہمیں جنین اللہ تعالیٰ صحت دانتے ہیں چھ بیتتے ہیں چھ پیما اولاد بیتتے ہیں گوشکا لگ گئے اے اللہ تعالیٰ منی بچک چوک چھتو بیتتے ہیں و ماں پیر بیتتے ہوں و منی جنین ہم مریض ہیں مرچی تک تو کہ ہچی نہ کہ بچکے ہم چوک نبی تا ہنی چھتو بیتے ہیں چھپائمہ بیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں اے زکریا تی رب واسطہ یہ چوی مدنی مسئلہ نہیں مشکلیں نہیں و تراہم من پیدا کتا و یہ وقت ہم مان کتا مشکلیں نہیں ہنی ہم ہنچی ٹیمی بیتا کہ تو اصلا اچھتی وجود نہ بیتا من ترچتو با دنیا آرتا آئی آرہنگا منی واسا مدنی حبرے نے ہنی تو بچار تی بچک چھتو پیدای کنو کہ آیا پرچی میں واسطہ مشکل کاری نہیں یہ درو آسان ہے میں واسطہ من درستین چیز سرا قادر ہوں ہرچه بلوٹوں اجزے منہ قدرت ہستیں حضرت زکریا علیہ السلام گوشت اے پروردگار منا کم کے نشانی انچه نشانی منہ پیشدار آیا چی منی بچک بیگے منہ یقین بھی بیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں تو شر رو برابر ہے تو شر رو بیگے شانی باوجود یعنی سہ شب تک ہیچ کساگو حبر کوت نکنے سہ شب تک تو کساگو حبر کوت نکنے اشاران سر گفتگو کنے بس ہمیں نشانی ہے ہنی تو حضرت زکریا علیہ السلام ڈانا درات تو بالکل وتی حبری
डाना के दरत हबरी कोत न को हमा लहजा के डाना दरत हबरी कोत न को वाय इशारान सरा गो मर्दमा हबर खनगा लगे मर्दमा समझेनगा लगे कि अल्लाह की कसरत अच्छी कि अल्लाह नाम कसरत आईनी कस्तन अल्लाह नाम याद कोतगा از بس که ذکر الله کته اوچه هبری کت نکو دانا که درد و تی ذکر کانا کوتیه چی و صبح دن شب تک صبح چه بگردن شپا تک و آیه الله تعالی پاکی بیانی کو پاکی بیانی کو تو حضرت یحیی علیه السلام مدت पूरा बैगा चिरान बाद अल्लाह ताला हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम या मुत्तकी परहेजगारें सूफी यानी परहेजगारें बच के अताई फरमाइंद अताई को हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत याह्या नाम येर को हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला चौकी तोका यानी या पहम व दानाई व हिकमत दाता चा इल्म व हिकमत आची चौकिया यानी दरो चीज़ जानत व जहानत व ज़कावत व अक्ल व फहम चार चीज़ मुमताज़ अल्लाह ताला चार चीज़ बेनियाज को तका पहम हिकमत व दानाई बाज थी पामी बाज अकलिया यानी हमारी हर चीज़ फहमत वो मुमताज़ फरमान तक हर चीज़ अच्छी बंदगी आदाब व खिदमत है हर चीज़ समझ उसी आई तो का अताई फरमान तक व नबूवत अच्छी सरफराज को उसी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम याह्या उसी अल्लाह है खौफ हर वक्त और ये बीतता उसी हमेशा बदन मसन थोड़ी सी मजाना बीता अल्लाह है हर वक्त अल्लाह है थोड़ा ची गिरेतगी उसी व मौत हो मातफत उसी चा इंतहाई आनी खिदमत कोता खिदमत गुजार बीता व लैब बाजी अच्छी लैब यानी चौके भी बरो लैब बखम बाजी कन लैब बाजी सक बदियत का वती चान नफरती बीता गेशतर वती उम्री अल्लाह है याद तो का वाई मोहब्बत है अताअत खनगो व ज़िक्र खनगा ग्वाजिंदा दुरुस्त उम्र खौफ खुदा तो का उसी गिरेतगी वती उम्री हंचो ग्वाजिंदा शादी खुशी ना आया दुनिया है चीज़ उसी दुनिया चीज़ानी आया उसी परवाह न बीता हमेशा उसी गश्ते कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम खौफ खुदा तो का हंचो हमें अंदाज़ा गिरेतगी कि दुएं छम आई हमें अंदाज़ा उसी सोहर बीतेगा कि नहीं जो गोश्त पैमा उसी बीतेगा ग्वात गप्ता बीतेगा उसी हमेशा जो बाज़ें गिरे होगा वजह सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वजह इदा हमनी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइश खैर शुमाइशिया जेब कने माते मरियम दास्ताना तो ये ना या बराबर यानी सी मिलते हैं बराबर मकसद बराबर है खैर करामात बात है अल्लाह मेरे